Kalampung Ilakai Football kebala tip kum ke Under 12 District Level Football Tournament kebala pelong lembah ka skim CMYDS. Ya kebala pelong ru dah ka office u District Sport Officer Riboy District la penhap perdano henne kasngi dauba HK Thaba Extra Assistant Commissioner jongka District. Ubala shim ya kabenta kum ukongsan haka jingi don langru dauba PM Marbanyang DSO ka District u DSP S. Mersing lembat kiwe-kiwe kiri pakmat jongka district. Kumban cikudo kane ka district level under 12 football tournament kade ka bala pelong nabanta ki khna kenthe basenrang ki ba hapo ka khat arsnem kerta. Hakaba ki kenhun ki bala poi ka district level kide ki ba yokhur ya ka nam job napo ka block level bala pelong da ka office jong u DSO. Hakane ka sngi penhap perda jongka te Lampung. La sakhiru ya ka jingi kun ya ka final nakamenta ki kenthei hakaba ka jerang blok kalayora ya ka nam kum kaladu hadin bakala pelimno ya ka bhoirembong blok da sikol lanot hakaba ya ka ne ka sigol layo banthep da ka hybrid Felicia Sangma hakaliang ki senrang pat ka jerang blok kalayora ya ka nam ladu hadin bakala pelimno ya ka umsning blok da laikol lanot ya kitei ki gol la thep da uluki sinal ubalai on thep argol bad ya ka sikol pat layo bantep da Usholin Star Singli. Hakane kasngi la samru ya ki kusnam cheki hybrid ki balala banela kai bha ki bakonthum ya ka nam best goalkeeper jongki kenthei layo ora daka hybrid Rebansi Jamu na jerang blok bat jongki senrang pat layo ora da religion marsharing na bhoirembong blok. Kadba ya ka nam best player jongki kenthei layo ora daka Felicia Sangma na jerang blok bat jongki senrang pat layo ora da u Iban Teis Kem Sengkli na jerang blok. Hakan ngesngi bala penhap perdano ekane Kalampung layo jingkeren ru bakum juru yaki jingketu kenpam langba ukongsan jongane ngesngi uba HK Thaba bakum juru na UDSO jongka Riboy District. Ka football hi kum bakalang bentak sini kam desho tangka hobby dari sini ka na dari ka kerja exercise sama ayah ka net ka bakai bakia mulai football minta kate ka la maka kabu dan ai ka mai jam yaki na samna bajaki ka player balo minta player ske jumi kumu yusin sanin do ai bolang khongji batiwe kiwe ini kia yakan ki club ki papa hakari India batunjuro layo banyale kai naga national team jong India banyale pasha yaki we batiri joka perke ka football hari ini ka tangan baba hakari India jumi baru askata hari kan cricket ka hockey ki papa ka region ni ne ka jungan nanta jong ka Indian Super League kalau aina ki local player jong ka India jumi banya jale kai dekat mati player jong ki me patiri ka perke ki palai dom nanta ki world cup compare kumjuru kami ka Indian Super League ka long ru ka la icon yaki kena iba kena samla ki batkibet ki badane ka talent ka jusio ka ro baher ke ega ma pa ban ang ne talong yaki ban shlo yapi ban ai mesin bi de men yakre shi tom na ro mata ban da kena na wa ban ko shi thong tapi kwa ban represent ya ka state jumi di national game kunjuro bakuni ala bajana ka ki club ki prepare aka ISL nyawat man represent yaka ri India dungi house na ma hajar apwa kan national game kan long hangne ha kaste dungi me kalaya je nga ai mesin ti masenang fresh tom kanang bokyo represent yaka kaste dungi aka ka national game kan long ha me kalaya selong ye kakini ikan sesisian makin pok kejuang yang dibawa na makin presiden aka sport maksudnya antara football na congratulate lo ya ka team na jerang blok kena kentai nasional belajar bahkan ya ka under 12 Champions football match but ngakalan babon kin syadid dan presiden ya ka represent aka dia lalu tournament bola mahaposti jumi kare aba dari sebentar pekan kepala bagi kacok ya tidak dulu bahwa berkhianat bagi jet ya fi bahkan bagi lah bagi grup ya fi
in the right direction, the Kram approach football in the right direction. In the sense, Colomba, Pinap, Pinpoint, the councilor at the district level, state level, but from the national level. You are but I can do the farm if you know, but Pinday, but Ken, but I can do that football, but it's not the Tamasa. Football, but a career development, you feel about that, but long way, 1 way of the other. They are continuing people to play strong, long discipline, more equals, but can get back into particularly people by a jet, the course of me, but Jeffrey Wallaby, La Jet, but it's a hard if you have a coaching, but you said you have a district level, have a state level. The long development, I tell you about Jeffrey, boy, if you know it, but